I propose to amend the insurance regulations to require motorcycles and three-wheelers used by fare-paying passengers to take insurance for their passengers. Nirianirira ria minister wa kigiina Ukur Yattani muthenya wa ira hindi ya guthoma budget ya mwaka wa kigiina wa 2022 na 2023 kuria arendekithirie atwarithia boda na tuktuk magatire insurance nginyagia aria marakua. Fortunately, the number of accidents in this category of business have been on a steady rise, yet the owners of motorcycles do not have insurance cover to cater for any treatment in case of injuries or compensation in case of death or any other damages caused by an accident involving motorcycles. No na gukirirwo guo riendekithia riri niritungitio regani munene ni atwarithia boda odumwe na tuktuk aigi ao makiuga ino igukorwo iri garama iguru wa iri ingi. No kugia na like a state corporation ikoragwo na an insurance of a kind ikahota gukava andu acio agikorwo no marihe makiriha kanyamuta 500 mwaka mugima tondu again no ni wega mundu akorwo na insurance ni undu aringi mundu agigithiage mutino no muhaka andu aitwa boda menyekira tukumateithia tutikemere macoke mihuko ningi ate makare insurance tumetagia 5,000 yakinya ni ta accident ire ndukoragwo ukafetwo yes wanalipa insurance but yenye ina afford kutukava sisi ni comprehensive of which tutigi afford modo wa boda ni modo wa thi ndehota gwikate kugateyo ya goro. Mwena-ini wao ahuthiri nduthi kana tuktuk nao ni marutite mirugamo ngurani amwe ao makinyita mbaru riendekithia riri guku na amwe makiregana nario. Angikorwo third party ringi turihagio ngirinyari na comprehensive ni 10,000 ni kuuga arauga atiri na njira nguhi tweherie wira wa fikifiki twehere barabara tondu tutingihota ngoro nginya third party ni turemagirira tukehinyaniria nigo tutikahithukirie thirikari tugekira niko ndi tuthire na mbeca cia gwikira comprehensive turenda gukaya bado ni undu tunyihanyihirio maundu macio mothe tungirihaga once tutaithiririo kuriha so ira mundu aragataga ri ithondekwe korwo ati no irarugamirira nduthi na muthino na ndigekirwo ati mbeca nyingi toti ati ni mbeca nyingi tugithukumaga mundu ni arihe personal insurance tondu nie ngatagira nduthi na ngagata yakwa ya nduthi no ikoragwo inugamire ndita ndereva no riu kungituika mundu wothe ati arihagire muthiri ndi andu aria ndiguaga he muthenya ri magigia kaundu thini wa nduthi ino yakwa ri ndimarutagira ku mbeca icio kana insurance irutagira mbeca ku. Ukiangalia na hiyo maisha mafuta vile yalivyo na sasa hivi hata hii ya kawaida tu ikiisha yenyewe inakuwa stress kukata, alafu sasa ikiwa eti tukate pia third party inakuwa ni ngumu. Maya mokite oriri thirikari irumite kini gutigirira ni agathika mitaratara mirungiriru ya kuramata sekta ya boda kuria mihango ya kwandikithia weru na kuheo kandi cia license ya kiriu kuria atwarithia yambiriirie ciumia 3 hituku na iria tanyitwo kuinikirira muthini wa mweri ukite. Akiaria muthenya wa ira Yattani ni aracakaire wongerereku wa mitino ya barabara iria cungagiririo ni atwarithia nduthi aria kwirikanite gicunji kinene gitikoragwo kina insurance ingirugamirira gutangikira garama ya urigitani kana kuriha athii hindi iria gikuo kionekana kana kuriha hathara iria cungagiririo barabara-ini ni boda kana tuktuk.